poštovanje i dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ćemo gledati najboljeg tiktokera na Balkanu. Što da ne, jebika. Ovaj tiktoker je poznat kao Nikola Bazdar ili Baždar kako već. Njegov kontent se uglavnom sadrži od prankova, viceva, crnog humora pa čak i trolovanja ljudi u supermarketima, da ne povjeruješ. Iznad prosječni Balkanac. Jebi. Idemo da gledamo sad neke od njegovih videa. Samo da naglasim da ovi videi nisu fake. Alo, hoćeš u klipu? Pa, hoću, ako je nešto ludački. A imaš možda doći na linke tamo za bolje? Ne, daj nešto, naravno da imamo. Za koliko keš? 200 dinara. A evo ti 500, ajde, evo ti 500. Ajde. On je seriji ljudi, jel? U seriji, jel? Šta? Šta? Prank. Evo ti čekaj, stani, imam kameru tamo, šta? Prva stvar ljudi, ovo je mnogo dobro iscenirano. Druga stvar, mnogo dobro odglumljeno. Znači nikad ne bih rekao da je ovo možda namješteno. Ma kaki. Znači idemo sad vidimo još jedan video, ima nešto u sličnom fazonu kao ovaj. Sad ćemo da vidimo pa ćemo da prokomentiramo. Ćao, ću još na klipu. Hoću. A možda uraš nešto baš onako ovdje? Pa, šta? Ajde se proderi, ja sam Petar, imaš munu za stav? Mogu, a daj nešto. Evo, možda za dva samo? Može. Ajde, evo ti za dva samo. Ja sam peder. O, dečko, znaš šta radimo? Čekaj, pranki, alo, čekaj, na kamere, ej, čekaj. Ali mnogo loša gluma, ljudi moji, mnogo loša gluma, razumijete, znači, ovom liku što tu kao treba da se dere da je gej, njemu nisu dali ni feninga, znači, razumijete, ni feninga mu nisu dali, to je 100%. Ja mislim da i oni sami znaju da je ovo sve retardirano, ali jebi ga prolazi kod našeg naroda, tako da jebi ga, ljudi imaju po 100.000 viewsa, tako da jebi ga prolazi. Onom liku nije ni platio što je najjači, vi sad mislite on je njemu platio kao dao mu je tu 200, 300, 400, koliko u Srbiji već dinara. Znači nije mu dao zato što je njegov drug, znači posle nekih 100-tinjak videa na njegovom profilu, ovaj lik se ponovo pojavljuje, tako da logično je da mu ovdje nije ništa platio, već samo kao ono, daću ti, ali ćeš mi posle vratiti. Mislim kao, zašto bi mu platio? Zato što mu je ono, drug, friend, razumijete. Nakon nekih 100 videa, opet isti lik se pojavljuje. Ljudi, danas igram jednu bolesnu igru. Ljudi, nategao sam ovdje ovu mišolov i sad stavljam ovu činiju preko. Ljudi, evo ga moj drug došao je da igra igru. Vidite ga... Ova dvojica su čist primjer da i priroda zna da se zajebe s vremena na vrijeme, tako. Kako je sad srećana, možda poslije dođe kući uplakan. Ljudi, fora ove igre je da mi ovako udaramo i u jednom trenutku neko će da skloni ovu činiju, a drugi će da udari u mišolov. Znači, bolesna igra, neko će sigurno da ne jebe. Ljudi, evo počinje igra, ja ću prvi da krenem. Au, jebote, ne mogu da... Bukvalno možete da vidite kako prestaje snimati, kako nastavlja, znači toliko neprofesionalno je odradio ovo i kao ima 120k followersa na TikToku, znači za ovakve videa lik dobija followere, lajkove, komentare, debili od ljudi, znači ovo na ovo rasjedaju, znači meni nije jasno kako ovakvi ljudi prolaze, ja se cimam za videa i ništa, bukvalno ni 10 lajkova na video. Možda je poenta u tome što ovakvi videi ne moraš se ni cimat ništa i ono, kad gledaš ga ne moraš da razmišljaš ono šta gledaš, znaš, gledaš neke slike, ono, boli te kurac, razumiješ, ono, kao, bude ti smiješno, ne bude ti smiješno, ideš dalje, razumiješ, ono, nema mnogo filozofije, razumiješ, u tom je fora možda, zato ovaj lik. Šta smiješ debilu? Ljudi, ne mogu ovo da skinem, svi brzo na Instagram. I da, na kraju ovaj video završi kao promocija za njegov Instagram. Jebote život dokle smo mi došli. Ja ne mogu da verujem. Pa Kele Jedi ima visok stepen inteligencije za ove ljude, Allaha. Sad dolazimo do onog dijela gdje su u pitanju supermarketi, samoposluge, ali već kako se to zove nije ni važno. Uglavnom dolazimo do tog dijela gdje bi čovjek mogu reći pa pazi ovo nije fake, a ovo nije fake, ovo je možda čak ono, može se reći originalno, znaš kao ima malo tu akcije kao čak i da nije ovo fake ljudi moji, ovo je toliko iskopirano, a jeste fake, da vam odmah kažem, jeste fake i plus je iskopirano jednog Joe, nekako se tako lik zove, ne znam sad tačno, Jay, ne znam tačno, od nekog stranca koji radi isto tako neki kao zajebancije po marketima ili nekim takvim stvarima i uglavnom prekopiruje od njegovo i znate kao bukvalno neki 10-ak videa je prekopirao samo što ono naše ljude trola, ne trola stranca. Sad ide original video.
Dog. I can play back too. Huh? You wanna play? What's up? Original je original, pa vi pričajte šta hoćete, jebi ga. E sad, vi mislite da je ovdje ovo jedino stvar što je prekopirao, ali nije. Ima još jedna stvar ista, Nikola je prekopirao još jednu stvar od ovog lika. Pazite sad ovo. Jebote, ovo nešto ne radi, ne znam šta je ovo, ne radi, gledajte ovo. Jebote, vidi. Evo ti maram. I sad vidite ovu scenu, znači. I want this pump! I'm sorry. No, I'm sorry. It just You don't know, you crazy? it pumped. It wouldn't You pump. crazy? It wouldn't pump. I don't care, you throw all over me, look! No. Look! It's not on This you. dress, no! It's not on No, you. you can't. Znači, em što mu vide kraće traju, em što su niže kvaliteta, em što su još i namješteni. Znači, Purazeru ne može gore, znači ne može gore da hoćeš, razumiješ. Tu nije kraj, ljudi moji. Ovaj čovjek je u svoje videe počeo da dovodi Kevu. I ne bi tu ništa bilo loše da i to nije počelo da se scenira, razumijete. Znači, radi prankove na Kevi, scenirano. Priča viceve Kevi, scenirano, razumijete. I kao još ona daje tu neku kao reakciju, što naravno hoće, to je baš poprilično prošlo, razumijete. Iznad prosječno je prošlo, može se reći. Neki od prvih videa koji je uradio na taj fazon sa Kevom ili mamom, kako god, su ovi. Oće kurac. Nikola, šta je to? Oće kurac, mo pesma neka, baš dobra pesma. Ružna pesma. Nije, dobro je. Ne mogu. Odvratno ti je ružno da slušaš programu tako. Slušaj, oće kurac. Nikola, gasi! Hoće. Gasi brzo! Dobro je, jebote, šta ti? A ono Keva mu u fazonu djevojčice od 12 godina, ne, gasi! Razumijete, ono što slijedi je još gore, može se reći. Izvolim. Hvala. Jesi ti to uradio? Da, malo to jajca. Šta ti je mama preki? Ti jajca, pogledaj šta si mi uradio. Znate šta meni nije jasno ovdje, znači, kao, njih dvoje su kao sami, on je stavio kameru kao na neko skriveno mjesto i kao sad snima. Ali meni nije jasno zašto se ova kamera kreće i zašto fatate kao neki kadrove, razumijete? I kao, zašto tako se trese kamera ako već negdje stoji? I daj ovo jedno pitanje za Kevu, kako nije izvala da joj je jajet zamijenjeno sa hladnim jajetom, pošto je kuhano otprilike toplije od friškog koje nije upotrijebljeno nikako, znači kako nije tu skontala da je zajebana. Posle nekog vremena on počinje da radi crni humor. Da, ljudi moji, dobro ste čuli, crni humor, yeah. Šta najviše dete bez ruku želi za rođendan? Jao, ne znam, ali osjećam da je tako neka glupost da bolje da mi ne kažeš. Želi prsluk. Vidiš kako je to glupost. Je to smiješno, Nikola. Meni je to To je, bože, evo ovako da se krstim koliko. I da ovaj lik konstantno forsira viceve, jebote. Kaži. Može jedno pitanje. Ne želim pitanje, 2 sata putujem iz grada, samo mi tvoje pitanje. Slušaj, koja je razlika između pedofila i pedijatra? Nemam pojma, ko je? Pedofil stvarno voli decu. Jel voli decu? Da. Ajde. Čekaj, deću. Marš napolje. Čekaj, mama, šala. Izlazi iz auta, kako šala? Izlazi iz kola, brzo. Stvarno izađe, ozbiljno izađe. Stvarno izađe. Odmah. Jebote. Torbu svoju, ajde, čao. Stvarno me izbaci Keva, ode Keva, alo. Ali jednog dana Keva se odlučila da kaže sinu, dosta je, sad ja tebi ima da prankujem, Pozdrav ljudi, uzela sam Nikoli telefon i danas ga prekujem da sam trudna. Ja bi se rado javio kuloga, tate. Sine, moram nešto da ti kažem. Ajde, reci. Imam jedno veliko iznenađenje za tebe. Ajde, čujem. Dobit ćeš brata ili sestru. Kako, ne razumijem kako brata sestru, šta? Pa lepo, mama je trudna, kako drugačije može da Ti imaš dobiti? 540 godina, šta si ti trudna? Pa što ima veze? Pa to je nešto predivno, imat ćemo bebu, Ne djeri se, mamu. šta lupa, šta pričaš? Pa trudna sam, vidi. Ali bre, imamo Zato stane godine, nosim nema ove što sad. široke stvari stalno. Da. Lažiš, Ne lažem te stvarno, Nikola, A što imat radiš ćemo to? bebu. A ne, meni niko ništa nije pitao, šta, nemo što tako. Tebe ću da Nemo što pitam. tako, ma. Imaš da nunaš kao bela lala. Vidi. Ne šalim se. Znate na šta me ovo podsjeća? Podsjeća me na jednu hrvatsku emisiju poznatija kao Krv nije voda. Ovo dosta liči na tu emisiju, ljudi moji. Ovo mnogo liči. Ali ovo je srpska verzija, razumijete? Eto ljudi, ja vas više ne bi zadržavao. To je to od ovog videa. Što se mene tiče, vi ako hoćete možete ga gledati. Ako nećete, nemojte ga gledati, pošto je lik bukvalno
kopija od drugih tiktokera, youtubera, nije važno čega, znači bukvalno kopira, fejkuje i ne znam, radite šta hoćete, boli me kurac. Vidimo se u nekom od sljedećih videa i ćao!